Umlandeli wocwamelisha uthi ingoma kaKhuzani ethi awubambije imbi kunengoma kaMthandeni ethi amajida. Lo mlisa uthi uKhuzani kumele wapocoza ama-CD aqale phansi umsebenzi ngoba ayikho lento ayenzile kule album. Awuzwe nanku umehluko, ngifuna ungitshela umehluko awutholini wena. Awubambije ndoda, awubambije. Awuzele nani? Phela umngakho sedumile ko TikTok. Uhonka amajida khala ngayo umuntu wakho. Umehluko uboni la? Hayi bafethu no ayikho lento yakhuba ayikho. Awuqale phansi mfowethu wakhuba mfowethu, qale phansi ufohloze lawo ma-CD yakho mfowethu, nikhonzile impela nami ngaba yami kodwa hayi kabi mfowethu, awuqale phansi. Awuqale phansi mfowethu kufohloze lo dot wakho uqale phansi. Hayi lento ikhiphe kulokhu cha. Because